Бегерські заградкари свою задругу основали ще 1927 року і вона тоді приходила през різні періоди, як ще власть міняла, а на конcu остала без власної землі, бо по закону шицькі задрugом žem odňata і притворена до державної землі. Nješkajša zadruga zo 40 členami služi zadrugarom ljem jak servis za nabavku repromaterijalu i ščasci za plasman produktoh, marhvi, mladih krompljoh, žita i soji, ktorí muše bu zastupeni u plodorjadu. Marhva še produkuje na okolo 500 hektarov, zo toho polovka sertifikovana u zmislu zaštićenog geografskog pohodzenja, na okolo 200 hektarov kromplji, a ostatok po 2200 hektari uglavnim soja i žito pre plodorjad. Každý produkovateľ sebe sám nachodzi kupca. Skoro zadruga organizovala vývoz do Rusije, Bulharske i Bosni, ali še počali zjavljivati na kupci, ktorí direktno odhoze do produkovateľov, a im cilj so skoro i predas. To tak počalo. 70-80% to perša klasa, već jak 30.000 toni, a ostatok to druga klasa za industriju. Većina produkciji še veže do okolnih žemoh. Do Rusiji već i njed vyvozu pre visoki troški transportu. Plešroločna cena marhvi doz niska i veli produkovatelje še ponosuju na nijaki zarobok, a to ti najdrobnejší pre utrati planuju prestati stotu produkciju, ta vypatra, že ostanju ljem najmocnejší, kotrih jezda 14-15.